Hainu hai huja koktumani bisingte Agartala GRP RPF de detective branch de Kathala Jokshak thar Mumbai Chasal Horo Khorokbrwi Bangladeshi Rokno arrest Khlaikha Agartala GRP Thanani police borokni bisingo khoroksa sala khoroksa britei khorokni sirai koktushala borokno hangkodorbar nogoti shaka Agartala GRP Thanani police Hakotorni Union Minister Omid Sani dagi Mumbai Bangladeshi tei Rohingya Rokno dalbidal hasteni de Khlainani bagai notice rejakmani phiaba yangte khaksa faising hinke India hani kisasuk dalar rok kisasuk rangni bagai Bangladeshi Rokno border bera basruwai tongmani nukjago Chasal Horo Agartala GRP RPF tei detective branch ni Kathala Jokshak thar Mumbai Khorokbrwi Bangladeshi Rokno Agartala rail station ni arrest Khlaikha Agartala GRP Thanani police Borokni bisingo khoroksa shila khoroksa britei khorokni sirai borokni muk Muhammad Bilal Salma Begum Muhammad Naib dei Muhammad Ali Party munoti borokno koksingmani mani yagulo sawi mankha borok Tripura haste teikhe Delhiwa thangnani bagai faimani hine saimankha मैं छोटो काले माँ बाप आनसे 4 বছর বয়সে আর কি Paithago koktushala borokno hangkodorbar nogoti shaka Agartala GRP Thanani police party munoti chaitugunaituk mugo ongkhorjak tabuk police borokno sabo Bangladeshini India hautubu abunoti ibo chaitugunaituk mugo ongkhorjak tabuk Raja Khorang Chini Khorang